Ka Sarkar Jala Lembaga Tenat Fisheries Hagasngi Baar Ka Arpe Hunyo Tarik Jaliu Arjar Polai. Kelapak tes Sigidok Ka Kibalawan Poy Akli Yudu Bawan Ra Andhra Pradesh. Kani kajing pak tes kadai hadin bak sarkar haka Arpe Husau Tarik Jaliu Arjar Polai. Kelaweng no kajing kang wan radok kana Shabar kabalane adu isyteng benai. Kumta kana manlait na kano kajing artatin jong kipait ba. Katanat Fisheries kalawan ban letes badia kanong muna kat kum kajing letes on pa syakibor badi pej. Habaya kran berkinong di dokha kilapan pau kajing senguk lumar namar baka sarkar kalade ban weng kajing kangwan radok kana Shabar. Hari mentapat Katanat Fisheries kalawan ban letes. Kumta kikan tuwe ka sarkar baka debej ban le da random test. Kumbale kisnem bala lej. Kawai na kinong di dokha kalai tu bakalayo ban puni EDC haka bakal ong bakat bompat deb kajing letes on pan syak bandi ke dokha. Kumta kalong balada omyon okloy kakai puat apo lai sngi ye kidokha ki haban pan pai biang sha Andhra Pradesh. Ngayon sungu ina mentaga food and safety mo lali ki kam ko ba kabarun kam na fisheries kila alin fisheries kilawan bantes kini ki doha teng sungu iki namar ba so bangindi no gamarung ila kwa ibe lagi ki bukut te harum kilawan tes kini ka doha banta te kilawan tes ke doha tementa kat kum kajingnya keren kolong ba kiong magin sa ai report ya kini ki try sibit sa ai report kini ki try ba kini ki try pede kin sarai kini ki try bakin sa ai ka guidelines kuno bakin le ya perlu ke dokha alapun mentan ni na pedeng ki members ni i vice president bagi deiru ida minong supply kini ke dokha na andra hadin bagi la ada test dengan ila pun yang ba kin sa ai report iki sibit kin ai report iki sibit hadin bagi ai report hadin bagi ada ai report kinsa sarai bede kumno bede kamar selap supply ke ya kata mendapat menhakane kan itu ipi buat menhakane bagi test ni kong dung ngintip pangkata tes mah bagi tes menhakane bagi tes tu ngintip aduk kan ba kat kumbi komisioner yang bagi la tes randomly sim dok khana tu na way na a na r te hadin bagi la on test maki tengiru yang ba ngi klinik komisioner yang tes ne hakano sengi tes yang baik gini idon gidok kha bedang don ha lap don idon don gidok kha ki bengila adep kita gila tes bagi along positif bagi along negatif gila don langi kita gidok kha tang ba kasih bede kim patai mi hasni ukian sim kumentar kasni la ban ong fe kian sim nang ni tes na ka company iyo na kani gidok kha bon unung tra iyo kani no tra iyo de kites tengiru bila ong ki tes bakin bu tak record ngila bu record bakal gidok kha ada filap kebalong bandi ke bomlong bandi ngilatip na company iyo ke bomlong bandi ru te takadaw la daki kwa padi Indonesia benlap sidu saya try ru ngila kluy mentah ni la lap la masuk benlong mentah ngila ban ong fi la daki ai report ing kum sibit ru komot ngilatip ken ngilatip baka tangka wala sempur tangka po arne lain sa wanta na ni sisi kan sempur ingin saya pentip ba mentah kilawan tes sakni kepot pada first time bagi tes sakmat jumi bandang ni te la bagi tes mentah hangi mentah di lembatai ke yang kin sebatai ke yang kin ai report kan no ingin ini umpat tip lakin ai report kan no la ban ai sibit ni la ban ai sa dekat kumlar ke ngi ayo ke report ni ki pada kin sarai benar no gini ki mahajan mah wholesale makin sa ya supply ke kibat tes mentah ki dokha ki de bin andra ki bon andra karo te katla bat pengas kita ki lightly ki dokha pat mentah pada kita ngilik dan tes pada gitu dok ha ki bonra kumpron pat ki dok ha ki bonra sebar pat kita ngilik tes kita tinggi mentah kita ngilik apa tai pi tang tes apa tang dok ha ki bonra andra kumbai ini mentah
kini kimar piglapoy truk deh. Yang pernah dapat tes ke report menang scam banyak. Iya mo na kapoy kata report hadin arti kini satu kini kimar kim seno na. Nak kalau kumne lada kadihi hada kum kan slemmi ka ban slemmi ka report yong kini kedo hang hap mandi tono namar ngimla ada ban apa do license so sing kedo ha wat kan ong fi mandi kan kedo ha wat ujuru wat ujuru ma wat ujuru entar ong vintes entar pernah di license so sing ujuru mlong so mandi tang kedo ha kedo kamlong su hi kata nah kata kata ngiru ngim ban sing kini bi ong ngi jing expect jing kalau bikin tes sang ne kin ai report hang ne tambah kimla ha sisin tu kile kata kamta tambah second time berkiwan pada mana kena berkile tu ngintip kat sini ke bam emo te lada kiwan tes si lada ki long hi kamta pada license bagaimana bagaimana ayo ke report ke ngi ngin hapan penpai no kini kidoa ke ngasai nginum la re ban dia supply kamta lada ke long adin kata license halo kata ngong epi ko order pio halo kata ke order ke ba Mendai ke sini kalau ambil newspaper order tu. Kalau ambil mendai. Newspaper mentang sini kalau ambil tu ke order. Haborok kini newspaper. Oh kalau ambil mentang sini jangan ke order kalau so abrop. I'll tell you why. Nomor ba? Actually ini saya lah play kena kumpul kat tu sini. The government kalau arrange bagi lesna ban test kami Jika ada ban mention tu mau ba testing on the daily basis kena bagi beliau kan boost confidence yang kinong bam mo consumer ke kem kumtar OM siong baik ba na do balakang would affect from so and so mentang sini la live ke ban that's all dan assurance in lang government ndala phone EDC pada mana sini wai member jeni ke EDC yang apswa na marbalai badan tamban tapak yang beliau ban test and one more thing menchua kita SM mencuba perbilitas kawan nepok food safety ketuka nepok food safety kawan test early in the morning kendai subjek lawan kataru kedengaran test immediately hang tu maredap ngerayo pan please ke menta pada ki ong nan thak nepok fisheries kan kita lawan empat wan dan fisheries pada ngasau menta pada ki ong hana bakan simple license kim ong ya si ki ong beno ki ong bang insya kim ngimla ban ai report oh kata kemot dislemlek kan random test kelek dah kata test ban hak laboratory kata kemong feasible ini nama ni kedok KPI hadian license kan ni kedok kha kala mlong so pandi tak poli te kin ong kumno la ong bela dia dekat bi sengan tak ada hak ban return ni kedok kha kamlong practical one way ni ngang fi simple kamlong practical kajing tre jong government bat ni namar ba last time kau na food safety minta pada ki ong na fisheries kiwan na fisheries te mat kamong feasible te ni kejengek jeng jolong ba ki kam jeng ni kam de ka besok pe kedok kat kene ka kali hindi pe ban play don kam siteng kanta benhap stop si ganu hadu bangin de play dok hadu bangin de la ban de kedok simpor ar kanta tam de menta pada le de ki ong ban kanta de ban ong license tapi kita kemot kempak sa laboratory try selo sa pagka tel license ni kamlong feasible ni might as well na ka do ka ma khang no man gin ta la ngin mlong de license tapi ni do ka la ka ro long su mta le hana ka liyor ni mlong kan kamlong feasible tentang ni kini semua te na lang government ro ka jeng ni kat nu ka jeng ni ban tan poi de ro ka ban tre gimut be tre la tre do ka la yu la yo pisan dem de tang ni jadi tak kini kena betul ni beli gibi kendai jakpo sebab nang ni kentri sesuai dengan su thì kalau ke sokar ko de banlong sufu kan kendian Nitang kata kita kada kijing mak banong ban license itu not feasible kile ada random test kembali ke food safety last time jadi rokam de ke Bangkong mau ke por ke Jakarta beli lah sakhang 5 years back nggak sakhang kiwan test hikum tu kiwan mari apply kiwan test ke random test betul betul untuk ke balak ban test dia orang tu mari dap ngelak apply minta te license tu hab return ke dok ha mah immediately ni pen do man step pada banwan ko beje Islam wan to ya kata dimenta ke lawan kata hadin pada subuh la de kyong sipang hadu ar beje ba kata ru la long yang ni in pha senong kendong kampoi su kakali kala lek dengan seni ru ngin ai makna ru sipang pada kayo galak khang te kumta kan
Kalau kada sem jing ti ngi nam kum ta beling pun poi dok kadang nyo pra beje san beje bakang mangin yo be yo mentah la da ngam yo be yo su te ka jing ha te em nga te ha su yo nga mut ban ong ba kalong ta kan da ba ke laplik na ka ban ti mut government kum bolong last time kum tu ka thong tu kan bay ke test ngin kondok man ka singi tu le kyong daily basis ngin kondok ki wan si saru kita na food safety ke mare dak pun tu ngala edi mentah kan ni dak order ko kham mentah kalong so abrok ba kyong bay bing lapli na dorong ta ro kata mendon ni ru ban ong bala bagin sawan cek ndai dak phone EDC pada EDC la ong up swa ni sapa cek na port fisheries tinggi up king tengah le ngarang suwan na mar ki ong balawan ngarang suwan mentah dikini ki ba ki ong ba ong lawan mo tang bakim la man ai pada immediate result te yang ni kemar puat te Bukan kami immediate shot. Ndai tu hi ban ong ban apang spang sibu mentang kinda ai tang ar baje ru em la be yo su ni kinong kendong katkum ke jingwan jung ni deh ni long ke ba kalong ke ba halor jingi mentala da kiwan mengang ya be mo ke be singiyo yang ni ngihap ngialut ndru beji dan inyo beji to muslim mero dan inyo beji ada ni singi lut inyo beji ka bangin lek ngihap ni singiyo sting ngihap po sipo la ni khat ar ni ka muslim metam tu inyo ni ni do ka tela da kiwan test menta ko khat ar beji te inyo asli meni di an moro bo ki om yo immediately em so ba yang ba tar ni kata ka ni ong ba ka jeng kerpat dong ni number 1 ka dei ba kindawan test kinwan tham koloi to i kumong no ngile bi apoi dok kha ar lai sound ring nyong poi dok kha mesti mo te office as ngimong himo ya kata office as kindawan tang sipo biru ni more than grateful na mar kata ngin be kat bala bo kumakalong mensuati kata ru ko degan random test tadi ki ko apa man ra apa ya kata test ban test po laboratory gila man ra hadin bade tang badep ai la dang ngin di mo pada kita ngati kata ka we number 2 pada kata ka we kin baki pa iba kin pakin long kumta kay mo ba kan sai ka reporting dali ang jungfi kiru kan sutu biasa ka jok ka por mengiru ginong ding in long luit musim ka luit ka por long kumta kan te kanang ban ni em lang kanya baro ba he ru barut tu ni em lang kin consumer ru kidan kam ya ka dok kha dong kat bo ong ru dok khan rai ka ga we ba sa ya ki baro ko mo ong no ki bapang ki bestom bapang sini bapang bun ki pang ka dok kim bam ka dok kha ki bam atat ka dok kha me compare ka dok ki ka dok kha kadang tat ha laj no kini ki menta mo kha andra kum nur ha po ka aspasan pho la yo menta te ndai ki ni ki fisheries ber menta south spa sedrong south spa san spa ke buduk busuk la re takani hi dok kha ka de ba bisa ka ba tam na mari sak ko dok kha te kita bisung thu hi ki bru bam e dok kha ki bam